Alright, kanizere ko mumeze neza, nongera mbaye kaza hano kuri Gemi Sports Hub, YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu, ibagezaho amakuru yose y'imikino ku mugabane w'Uburayi mu buryo budatinzamo kabisa. Inkuru yose igenda izamuka uyitwisanga hano kuri Gemi Sports Hub. Ari nako dushimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe, abantu mubana natwe bya buri munsi ku munsi, abantu mukanda like kuri no video mbabwira ngo Nyagasani ajya komeza abandebera icyoroshye. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku makuru arimo aravuga muri equipe ya Liverpool, imwe mu makipe yitezweho gukora transfers nyinshi, cyangwa imwe mu equipe yitezweho kuza guhindura cyane muri no sama, muri no mercato igiye kuza. Abizi ko sezishize equipe ya Liverpool yongeyemo abakinnyi benshi, abakinnyi b'amafaranga menshi, sinyisha barimo Ugo Ekitike, Alexander Isaac, Fran Vitsi, Milos Kerkeze n'abandi bakinnyi benshi ndetse ku mafaranga menshi. So abantu baza gutungurwa na sezo yagize ko yagize imwe muri sezo zitari nziza rwose, zitari zo kwibukwa, byaje no kurangira birukanye umutozo wabo Iraola wari warabahaye igikombe cya shampiyona. Rero nimwe mu equipe yitezweho ko agiye gukora ibintu byinshi kuri no soko ry'igura n'igurisha, rero mpamvu ngira ngo tuyizamukireho cyase tuyigarukeho muri video yacu y'uno munsi. Equipe ya Liverpool hari abakinnyi bagera kuri 4 yizeye ko bagomba kuba baza Anfield mu buryo buri confirmed. Umukinnyi wa mbere no musore w'umufaransa ukiri muto bamwita Jeremy Janker, ni myugariro baguze mu kwezi kwa mbere, bamuvanye muri equipe ya Rennes, bumvikana ko agomba kuzaba ajoininga muri no samba, umuvanyire ko agomba kwita yinjira Anfield pre-season azayikorana na Liverpool. Bamutanze agera kuri $55 kugira ngo aze kuba yerekeza muri no equipe. Rero wowe ni bisanzwe nyine birazwi. Undi mukinnyi equipe ya Liverpool yamaze kuba yibikaho ugomba kwijoininga, bamwita Ifeani Ndukwe, cyase Ifeani Ndukwe, no musore imyaka 18. Equipe ya Liverpool nayo yamaze kuba imusinyisha, imukuye mu yo bita Austria Wien. No mukinnyi utafite byinshi wavugwa kugeza uko nyina aracyari muto, ariko ni umwe mu bakinnyi bafite akazoza bitezweho byinshi mu gihe kiri imbere. Undi mukinnyi no witwa Harvey Elliott ndetse na Konstantinos Tsimikas. Aba na abakinnyi ba Liverpool n'ubundi yari yaratije, bagomba kuba bava mu nizanyo bakagaruka. Yaba Tsimikas bari baratije muri equipe ya Roma, byitezwe ko ari buze kugaruka kubera ko equipe ya Liverpool amaze gutandukana na Robertson, kandi nta gahunda yo kujya kugura mu left back fite, yakumva ko izakoresha abahari. Undi no witwa Harvey Elliott nawe bari baratije muri equipe ya Aston Villa, ugomba kuba ugaruka. Abakinnyi bamaze gutandukana n'ino equipe nayo mu buryo buri official confirmed, atari ko wenda ngo hari abafuzwe kuba bagenda. Harimo uwitwa Konate Robertson wamaze no kuba usinya muri equipe ya Tottenham nyuma y'imyaka 9 ari hano Anfield. Uyu muvandimwe yaje kuba yigendera cyase baje kuba basoza urugendo rwabo. Undi bamwita Mohamed Salah the Legend. Mohamed Salah yakinira Liverpool imikino 442 mu myaka 9, nawe yaramaze Anfield. Batwarana Premier League ebyiri, batwarana Champions League n'ibindi bikombe bitandukanye, ayitsindira ibitego 257. So nawe rero nyuma y'imyaka 9 urugendo rwabo baje kuba barushyiraho iherezo, yasaje kuba barushyiraho umusozo, bahitamo kwigendera. Undi bamwita Ibrahim Konate, na mudefenseur w'umufaransa, byitezwe yuko agomba kuba joininga equipe ya Real Madrid, nkuko amakuru arimo agenda azamuka abiduhamiriza, atubwira yuko yamaze kumvikana buri kimwe cyose na Real Madrid, kandi no mukinnyi uri free agent, buvuze ngo ubwo bumvikaye nyine nta kindi gisigaye. Icyo bategereje gusa nuko amatora arangira. Babizi ko Real Madrid iri mu gihe cy'amatora, akahita ajya gusinya hariya i Madrid. Ubwo nituva kuri aba bakinnyi bamaze gutandukana n'ino equipe ya Liverpool, tureta twerekeza ku bakinnyi yifuza cyase ku bakinnyi irimo ikurikiranira hafi. Ariko cyane cyane equipe ya Liverpool irimo iravuga ku bakinnyi bakina mu gice cy'imbere cyase igice gisatira. Ku mwanya wa mbere hari umusore w'umufaransa ukeneye equipe ya Paris Saint-Germain, bamwita Bardley Barcola. Uyu Barcola ni umwe mu bakinnyi beza, abakinnyi bagira amacenga menshi, abakinnyi bagira umuvuduko speed,
numwe mu bakinnyi bashobora gutsinda ibitego, umwe mu bakinnyi bashobora kurema uburyo bw'ibitego bakasistinga. So numwe mu bakinnyi byitezwe yuko ari buze kwerekeza Anfield mu gihe ibintu byose byagenda neza nkuko ari kubipanga, ko n'umukinnyi bari gukurikira abahangane n'ama ekipe nka Arsenal. Murabizi ko nayo imaze igihe imuvugwaho nyuma yuko yabanje kuvuga ku witwa Kivisha Vrashkeli, numwe mu bakinnyi bari gutekerezwa cyane Manchester. So ekipe ya Liverpool nyuma yo kwisanga ifite ikibazo cyo kwitarigeza ibasha gusimbuza Luis Diaz, uyu muwinga w'umunyakolombia bagurisha bamwekeza muri ekipe ya Bayern Munich, ikabiri gutekereza rero ku witwa Baldrey Barcola ngo barebe ko yayerekezamo baze kuba babona uko basimbuza uwo mukinnyi wabo. Undi mukinnyi bamwita Yan Diomande, uyu musore ukiri muto cyane y'imyaka 19 ishyira 20 umunyakode d'Ivoire, numwe mu bakinnyi beza baba winga bahari kuri iki gihe twavuga. Ushobora kutamwita world class yego kuko umukinnyi wa Leipzig mu gihugu cy'Ubudage biba biguye ko tumwita world class, ariko nanone urwego urwiwe cyase burya kinamo bigaragaza ubuhanga n'ubunararibonye bwe n'uburyo ari umukinnyi mwiza wakwitegaho byinshi mu minsi iri imbere. So ekipe ya Liverpool rero ni imwe mu makipe arimo amukurikiranira hafi, ni imwe mu makipe amaze igihe amukurikiranira hafi ndetse yifuza kumusinyisha. Ibinyamakuru byo mu gihugu cy'Ubudage kaba bitangaza yuko kubera ko ekipe ya Leipzig nayo yashakaga kumugumana, kubera yuko ekipe nka Liverpool ndetse na Paris Saint-Germain zose zirimo zifuza no mukinnyi, kavuga yuko rero Leipzig yaba yamushyize ku giciro cya miliyoni 100. No gutegereza tukareba rero Liverpool nimbiri buze kuzitanga. Gusa abantu benshi bemeza ko uyu Diomande yaba ari we musimbura mwiza wa Mohamed Salah, cyase ari we muntu mwiza byibura wakwitega ko yaguha nk'ibyo Mohamed Salah yagwaga cyase hafi yaho, hafi yo kubigezaho. Undi mukinnyi bamwita Gerald Bowen, uyu kapiteni wa ekipe ya West Ham United, nyuma yuko imanutse ijya muri championship, amakuru menshi yagiye azamuka atubwira yuko ama ekipe nka Chelsea, ama ekipe nka Manchester United, ama ekipe nka Liverpool ari amwe mu makipe agiye amwifuza. Rero ekipe ya Liverpool n'ubundi igumye ari nk'umu contender uri serie kuri no mukinnyi wa West Ham, cyane ko bifuza nayo ko bamuzana Anfield kugira ngo aze kubafasha mu busatirizi cyane cyane ku ruhande rw'iburyo, mu gihe baba babonye na Yan Diomande ko yazajya aba umusimbura mwiza. Andi makuru arimo agenda azamuka akavuga kuri no ekipe ya Liverpool, harimo nk'amakuru avugwa kwa mediateur barimo nk'uyu witwa ni Alex Scott guturuka muri ekipe ya Bournemouth, nubwo hari amakuru menshi yabanje kugenda avuga yuko Bournemouth idashaka kugurisha, ishaka kubagumana, ariko nyuma yo kwitwa Anthony Iraola asinye, abantu benshi batangiye gutekereza no kwizera yuko uyu Alex Scott nashara kuza gupushinga cyangwa ashara kuza kugerageza kuba yapushinga ngo ayerekeze muri ekipe Liverpool, kuko ni ekipe nkuru, of course ni ekipe izakina Champions League kandi no higiye gutozwa n'umutozo wari usanzwe umutoza, ukavuga ko rero ibyo ngibyo ashobora kuba yabigenderaho. Undi ni uwitwa Lamine Camara, uyu munya Senegal ukinira ekipe ya Monaco, twari twanabigarutseho kari umukinnyi bahangane na ekipe ya Newcastle, zose zirimo zigenda zimukurikirana 5 kuri 5. No gutegereza tukareba rero ibiri buze kuba bivugwa. Nubwo bimeze gutya ariko nanone ekipe ya Liverpool biravugwa cyase byitezwe ko igomba kuza gusinyisha umudefanseri uza gusimbura witwa Ibrahim Konate, umudefanseri mukuru atari bano bana ba Jankel. Yari yavuzwe kwitwa Levi Colwill, yari yavuzwe ku witwa Marco Senesi, gusabiza kurangira Senesi yerekeje muri ekipe ya Tottenham nkuko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye nka Team Talk ndetse na Fabrizio Romano ubwe yamaze kutubwira ati this is a here we go. Ngutegereza tukareba rero byose biza kugenda bivuga muri ekipe ya Liverpool, uraza kujya ubisanga hano mu bambere. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe, icyo usabwa no gukanda like kuri no video, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi umunsi ku wundi. Kambabwire ngo mugire ibihe byiza, duhure muri video zikurikiraho. Ciao.